Ameno sanyo omuloro muherwa nesipindi sirasiringara obulangu mochanguli alande bamenyi amuchimbe katika buhane echa mungulu rero ndinokusanga fubungi ochiririsia imbahaya wachakia imbahairia yebihole ebya malaika ambi mulubuchuro kuchiririsia imbahaya neyo bata maswali mangi hurula muchimbe katika buhane kuchezodi la kabiri kadaru kuchiririsia imbahaya neyo yebihole ba malaika mulangu befo kumera nese priska chuki lana yori napi Sangausi ambi Bishop. Asante sana mliola kushirika asubuhi ya leo mwamesi sominyo bushere nizaya Bishop Patrick Shtika alikanisa la hapa Milele Ministry. Karibu sana. Ndio. Here no and temple karibu kipindi cha meno sanichi ya ulano metabananga Reverend Nelson Funja ndi mwalimu kanisa ya Saints Covenant Huruma. Zahesa mwezi mtu ni mwani mbuhiere metakange wananda Bishop Franklin Were ule mkaza la fellowship Church of Christ in Kenya Nairobi. Ambi apostle. Remno hanefwe mera kanje nesie Apostle Robinson nendo mwana mtiti mwanzo mwenye Miranga Papa was happy Father's Day. Happy Father's Day. Victor sabasa kwenye Victor Luande Luis studio Luande Lunde Luriero konyero horimbolo ucha usherekea baba befu oriyo muno ambi mlolo muherwa kusipindi sameno sanyo anija kaneli swali la kwanza bishoni kurachirisia rumundu arebe musungwari how do I make my angel to work ndahole ndiye malaika kange kahole mbele Ileva lai yenero na sura kulanzira wena. Yani holo katukana ngo kwale kule malaika koko ka kanyala kwa nikasi. Enjere kuranga ni kumenya bulamu bulai imbere wa Nyasaye. Yani kumenya bulamu butakatifu. Bulamu bwisara. Kira malaika ni messengers nomba ni barumwa ba Nyasaye. Bizanga imbere bizanga abungo ani ngola ngo shauri nyanga. Nusoma mshitabu sha Zaburi 91. Mstari wa 11 mpaka 10 kitu hapo tunasoma. Kule sumira kwa chipa kuna kichipu ya unaona kichipu rahisi sana wewe. Zaburi 91 mstari wa 11 ibwana dina Nyasaye alitsa kubolera tsingirosi tietie tikusinjirire kukulinda shabundu hosi hautsitsanga sijibu lusungu ibwana dina Nyasaye alitsa kubolera tsingirosi tietie tikusinjirire kukulinda shabundu hosi hautsitsanga tilitsa kukuchinga ikulu mimikono katio hukola hubula kuituya shirenge shose kulichina yani Nyasaye alabora malaika nomba alabora tsingerosi baibitsa bakusinjirire kali nutsia uituye shirenge malaika bala kuchingula ikulu ugola kuituye shirenge tayo na shikira shirenge Nyasaye abora tsingerosi betsa kusinjira shikira ulinende kuhusiana bulai na Nyasaye. So ulinende maisha malaika muyanza Nyasaye. Na nuko la maisha kama yanza Nyasaye tawe sasa shimuli bali na Nyasaye tawe shalaruma malaika nomba shalaruma tsingerosi bizaba kulinde ta. Nyasaye rumba tsingerosi kira mulinende attachment mulinende kuhusiana bulai. Umurebya muri cyane birebero anyore ikipu sahindi na sindu shinyala kugira malaika bakurumire baba bakulinde ni uhusiano huo limenye lyo lijenda lyo lijenda na Nyasaye niba lijenda rai lijenda utakatifu lijenda lili sala lijenda lyo kusako yanza kubali Nyasaye basi Nyasaye alawora malaika shughulikiriwe shikira alinende uhusiano ulai mbona mbanje yakabiri komono umuntu kubona ndina kutuka na ubenende favor nende Nyasaye kutoka ubenende favor ubenende libuchirwa yani kibali imbere wa Nyasaye
Maria newachinga Yesu yali nende favor imberi wa Nyasaye nako kachemera mana Nyasaye na roma malaika kuinambora ulini habi mbakari bosi wali shibala ifeva ya Nyasaye lomba shibali Nyasaye shikuiwe yeah ko malaika wena kanyola kambola mubobo kutuka wichezi imberi wa Nyasaye uhabe Nyasaye ube murumije wa Nyasaye nukali murumije wa Nyasaye malaika bakurinde ndino malaika wanalinda wanaolinda numenyanga limenyera kuoni kweli yani sasa maisha na chimache kulinda za ni shirena shi Nyasaye na chiro la hariba lebi batitata bale watu lakini unyola agenda za mubarabara mitoka kalibona leo mitoka chira mtu lakini abira tatu paka tukamuza yani yene ni inema ya Nyasaye tena Nyasaye mrola na inema chira lakini malaika waweza wale kwa aina wata hapana malaika wale wata malaika wajenda ngane watu ndio kwa Nyasaye Reverend alikopi mara beresa musingu milai ne byabo lele no bwadie nyo dagani bola ndagani bola ngambwe amasayo okomundu orumayani ndutahoera utari mulungi ne sioka mwatuganya sana ebiye kesana kali sioka malaika kaumo kakwatenda Nedadani bodanga mbara isomanga no soma mu stavosi ya Ufunuo munane ni bona bu malaika babechanga babinyasabe sanya okwatenda kuburisha mulala bachichange mberi wa Nyasaye nende amasayo kala akabandu abalungihi ne ulwezo malaika ulawuna sa kuberesa cyangwa wa Nyasaye kuira bilabyo bantu bantu makulwezo ubulungi wao bukera no domando de Nyasaye wao Nyasaye na pesa malaika maula okwera ne ngadua skopa agora samusabe shile zaburi kada tunende kineno somo linyari lwa saba bibolana mwe ni malaika wa Nyasaye bemangani babasunguka bala abamutia abamutire Nyasaye bekesa mwe bala abalungi abakenda mungira echohoera emberi wa Nyasaye ngati waskofu yabola niyo bi malaika ulwezo ninya malaika wa Nyasaye aveo abambi nawe esindu siyamana ne olungi okutia Nyasaye okugenda mungira chihoera ne iwona mustabisi zaburi kada tunde chinemwe malaika balabe mango kubalinda okubanunula otula mushita kulwezo nyola marahangi abantu babitira mu busando no barambu benyanya saba honye hasinzi banyelo honye loba malaika ulo honye niyo lo soma no soma marahangi mundagano no nyolango lumundi yari chigina bitira mu tabu no soma nyasatu ma malaika ngaba Yakobo nari ala au yekisire lano amvuiroha ni no ranya Nyasaye ne engila chao chirinda ine Nyasaye niyo Nyasaye manga malaika ulecho kenga ne omanyire aundu au askofu yasoma muzaburi yo sana andala esikelo sio siamanya mbwe Nyasaye besanya malaika kolwezo nesikelo manyimbe suuma bunyari akulwa malaika kolwa esikelo ndagani wala mbwe nganyuse lusi shetani Lucifer yareta o ene hanne okureto pingamisi mwekulu basi kuya basis kata ni soma ni ekesa ko revelation okusiana ni ekesa okuulwa kwa Yesu nende bicho ko kola enagani yani ndagani ekesa mu revelation ngwe malaika the archangel bakuya mane ni basikia ulwezo simanyile ngwe banda malaika bakuri preparine nde kunyari akulu basi bari nde man niyo kulonga siyenu siyamanya ate Yesu nabate mu24 ni amalo ofunga for 40 days no soma mu Luka hane mba ibeja Luka hane no soma lunyari lwa 10 onabona ngwe esiyenu siyakodra Yesu endane ngwe 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 Yesu duma ngwe dumokwe mbokuloba Nyasaye kandi kwa ngwe anatuma majeka Yesu nambora yotiyo utatemangaho
Nenda kutatima nyasayo nyamalo mubora joni hansi bole mani sunya buda Yesu nyamalo nenda no soma mbaro no chari mutano ja nyago minandele mina habiri lubona mbusihie no sije nisemana sibona mona Yesu na manyire mandi kona handi abola manyire koma nisibona mbe edagere bola mbe esihie no siatula simora nisiamureha ni bola malaika kecha kolwe sio biekesa mbe malaika nikataruo esihie siria polweso nwinya malaika bakwatende lazima uhaisihie no siche ngedagere bola mbe resist the devil and he will flee away when he flees away the malaika becha Yesu becha malaika ngecha kama ya mtimu no kulovera ndakade no ibola mbwe esirima ndeta endobla de bulo wicha ata ngalo buli msude mano simia matara kanu esirima sicha stawala ne blano dore ndembi malaika ba kheba blana wa dole malaika bakerane Roho Mtakatifu nanu niba bonembi neso ne onebo ba kwetenga ho lakini no mubla no munyasaye no ndo mtakatifu ni malaika babana lakini no Yohana aba mumbi malaika ba so hazo habane malaika yaza azia utuma malaika lolo mumbi la malaika bala bahala banango mundu ulo o tira nyasaye ulo mundu wabeza nyasaye stiwa ulo mugo de Roho Mtakatifu mlani sivili sija ni malaika bahonya Borio Leo sirinda wala hamatiti okay. Murabno wakambi. Rembo malaika banyana hola bari kasi. Mbula mundu. Ama ways. Sigira sio kila malaika. How can I make my angel to work? Okay. Mbaremba wakambi wahabola ulei na galameka msa kidogo. Nimedansa kidogo. Bishop fungula bo Zaburi 103 walinyandika 20. Na point yaje it's about kwambo wenyanga ba malaika bakole kasi mlango yoshinga na omundule de usiana de nyasaye kenya hana command no bole de mulia Wamurisha. In Hanover movie of commander, Malaika Boba Wamurisha. The Baran of the Swahili. Not Swahili. 103 verse 20. Mwitso mwami nyasaye mwenye tingero si tirini tingulu kandi tubunyari tingero si tirondanga malako keke tihuliranga ka abolanga Wala. Sasa kamina ngambo niba wito okwamrisha nila kubola wito okwamrisha malaika wo mbula mbugo malaika ketokula ndali kole nyasaye mbula mbugo so no la ndali kole nyasaye mwokota as in tamuka makuba nyasaye munwa hase kada no saya omanye bishop kunenda abantu basaya lakini shibasayanga mwikole nyasaye ta osayanga lakini shosayanga mwikole nyasaye ta no saya erwanyi wali kole nyasaye malaika betsokunyolobe yango bambula mbota no saya mwikole nyasaye waamrishanga malaika bakole kasi mbulambu ubwo nene likole usubiri tika nobla likuwa ta what will support
your prayers. Chira abantu basaya ngonyolo umuntu asaya for even 1 hour. Lakini ukupeleka imbungu, la dawa ditsana mna masaka maguyu. Kwa the cancer ambi nenda wanda mini. Na neura bwana nasaya nga morning devotion na tilo kusaya. Lakini no ulilisia no ulilisia shindale ulilisia shindale ebintu ulilisia ne wala umuntu letho kufoma malwa yetso kutwe no mutoka yetso kola shina nende ulilisia shi nyola umulikombu nyasaye oborori nitsohonia umuntu nataka ko a point yanje ni wenyanga malaika bakole kasi mulamu bubo washanje umulele sinjia wenyanga malaika kanyasa bakole kasi mulamu bubo okola asubuhi paka jioni ngalamwa bona 24/7 chikali kado okola likwale nyasaye chilili gazeti tawo likwale nyasaye it's a different book chikali kusambu neshitawu jotokola nziengule manashi khalenye yao tawo wakula no soma wabora mna nayo constitution hiyo shikali kado na constitution hiyo na katiba hiyo yakhonya ngafu kono ola yilo kusoma ta how will you command your angels so wenyanga malaika batimu la mbubo 24/7 okola oliena osome liko nyasaye ulaga shieno reverend wa bola ria abashieno katema Yesu nabo nani kandi kwa yana reference we nyasaye so speaking the word nendo commander angels bandi malaika bando kulaba command with her. If you don't command them, they will never work for you. Oria kuota sema barawa burahula bihiga ringale ho mediatrisiro kula busia bola. If angels and demons can't die, what is the point of the engaging in battle? Mala ningare ringale ho Jude chapter 1 verse 19 ibola. But the Bible also says that after the final judgment, demons will be consigned forever to the lake of fire. Revelation 20:10, since demons in brackets and angels do not die or suffer physical wounds, what is the point of doing spiritual battle? Jude chapter 1. Chapter 1 verse 9. If angels and demons can't die, what is the point of the engaging in battle? What's your Oyanri? Nabuzo haliti ingerosi ingali Mikaeli. Loya hangalizana mulimoloma na Ibilisi. Shijira mbili kwa Musa. Shiyakiretsa ho kumoloma bintu bitamana bolondakana ko yetawe. Nabuzo yabona mwami Yesaye akulondeshe cyane akukonda kare. That is Jude 9 verse 9. Subire alire olenero litabule na tingerosi khobola bari khabiri. Kulinenda tingerosi tiwakilishanga ufalme kwa shetani. Na kulinenda tingerosi tiwakilishanga ufalme wa Nyasaye. Tingerosi tiwakilishanga ufalme kwa shetani. Bali tingerosi muliranga. Lo shetani yaleka kuichinjira mwikulu na kubwa na kunganya mwikulu nyetsa mushibala. Yalinende bafasi bebe bitingerosi. Bafasi bebe bitingerosi aba Evangeli wala bita bakaruhana ndibakwa madimoni. Uranga Nyasaye shiraho shiyaronga ku madimoni ta. Lakini tingerosi balonda shetani. Lo shetani yapingana nende Nyasaye nukuba nende bita mwikulu na asubwa mushibala. Kulinende bafasi bebe balola yenendo lai bamulonda tingerosi ya. Tingerosi ndo balonda shetani nebita bakoleka kuba madimoni. Ko tingerosi Nyasaye tikubaniranga oyo ulonda Nyasaye.
na madimoni na bakupananga kuchinga bandu benyanga kuche mwigulu batina bongumuliro chira bo bamba na kukhala kiro bo bamba na khala kiro nina isemu yabo ni muliro kumihika mimika kuba khabanga bakolanga campaign bakolanga siasa bakabanga siasa kholo banyala kunyola bantu banyiri balitena bone shina muliro ndeshira ulolanga tsingero sikupananga na tsingero shi kholo aboli they don't die shi bakuzanga ta bakuzata ho bali pale kwenye sai baliza kwekala mufano kwenye sai miika ni miika na bali baliza ho bakupananga ho binadamu tsingero sibakupananga nenda madimoni shikira mwanadamu benyanga mwanadamu nyasaye nyanga mwanadamu atipanda wewe tsingero nyasaye titanga kukupanira ube mpanda wewe na tsingero te shetani tyakulanga sa madimoni bakupananga bakurulitsa mkunyanzi kuyanzi kwa nyasaye bakurulitsa munjira nyasaye bakuira munjira yabo ili tukulale tuka mutsina bomule bakukula Petro ni bambika mukali nzoma mstarusha Matendo Mitume 12 iba Herode ni akhira Yakobo yakhira mnyayanga Petro na kwa Yohana na mbika mukali ingero sinayitsa mpaka mujera ingero sasa nyasaye malaika wa nyasaye yitsa mujera na yitsa na khatsa mumilo wa nyasaye Petro na mbora buha nonda kuti na ngulitsa mujera so tingero nyasaye bakupananga kholo banyala ku protecta use believers kholo banyala ku protecta kholo banyala ku action dina kholi kunjira ilindai kholi mushida tingala reverend ya wale bizaba kulitsa na lo nyasaye asainanga tingerosi bakulinde shetani ne handi asainanga madimoni kakukhari kakulona bicho byakabona kuba nina kulikuwa nende nikulitsana hakali chisundi nende kulabuta lakini nutya deep mukari unyala kurula nwenya kutia mtown uri sauti kubolanga nina mutoka yo ni sauti ya ndio kubora ukali na yukuta yitakaza kuti sasa sauti zibirizi ni malaika wana babiri malaika ulabu na malaika ushisundi au ni malaika ushisundi akusukumanga injera muno kumu amanyino kutuka multimedia kutsabu kuira bantu ana nenya ukutsa na malaika wanyasana akora ndakamuta kukuti kwani wala ushuda kunyire bisha kumunda bora mtu akakunyori accident yoko mbelenya kuinjira lakini wando uzamula kushimbora kuinjira ta ulinende muna kwa kholana mu office papo wewe nali lodwa kwani kumkawa ko ni leche india ya ilo kula lodwa ni iza ni kora ni injira mushikulu yali ni ilanga na pilot mara bakali babiri papo wewe kabisa yitsa eria kala kile chenya itsa na yemiso nalo itsa ninjira na tuka mulyango indeji acherewe bamulindi indeje nyaburula lakini itsa acherewe na tuka mulyango na na uli sauti ni bora ukiingira mndele kumta na naba kaya mimi siendi na indege nipo mkachina na haka noko inyuma kabisa naba kaya nzanile chita na kanzo ni safari na wala khalititsa na ilobita naka no mu tani bo belo mwana yako la mundego baba ayo baba mwana baba muya mwana ainga mainzera mzereke bongo bila papo yamba kana kuinjira mndoleje sasa kwa leo ora aminya ititsa batuka na ilobita matebi injira Mount Kenya ni bawera wena boss na ulaulo malaika bakolangi kazi mala unyakura taka sauti it is not commanding kasauti kakubora hata pole pole mupuuza unawapuuza kumbe ni malaika so malaika wali assigned na malaika na shetani shikira ni imitator shetani yako pa vindu vya Nyasaye byusi shetani yako pa vindu vya Nyasaye byusi hali mukanisa lui waza na bishop na shetani kana yiwaza
muyiwaza leliyiwaza nubona Nyasaye namakasita nabona mundu yunya ukasisa kuyi nubona abantu umwaka kuno Nyasaye wala una kali kutoka nabona mundu iwe wenyu nyakula kutoka ulindika muyiwaza yakukanda basi lisubire mundu likaruhasi so kulini vita na vita beni bikholanga shakuli dituhu shakuli asubuhi malaika wanapigana nechira Paulo awonanga dina vita bya kupananga butse shibiri vita by'inyama mbili tawo ni vita by'umfalme katika ulimwengu wa kiroho mushisundi vita beni bikupana mushisundi malaika tingero hanu mama aliona mundu tingero sibakaniranga watu hao ndo bakana Nusoma mkitabu cha Waebrania 12 mstari wa 20. Aliyo shukuru abantu tingero sibatitsa bakali. Baba kabola unolindia bite kufaule. Sasa polisi kalipanda wewe. Unaona ni washangilie ni wala kufaule. Imagine walanga no mundu akokamulala. Moyo mulala konyeni. Kuhanwa ku Kristo ndahaokoka. Ati malaika mwikulu washangilianga vimba kabisa, washangilia wanapiga vifijo na nderemo kabisa, tumepata mmoja ayoingia kwa ufalme wetu, wanashangilia kwa maana panyuli ushindi. Vita vyenye vilizijira miaka ni miaka ya baba kunaona Nyasaye malaika wanakupanira mpaka kutuka kumbesa y'umwami na uli kumbesa yani ilangwa dina imesa ya Nyasaye, imesa ya mwana kondoo kulituka hiyo nungaka tuka hiyo malaika wakubora bwana wakupanira bwana tulikupigania anza ulululi, lakini hapo hapa kana Nyasaye malaika shetani hapo kukola kale palipanda wao awananga dina kuzapo munyamu libero kwa bali wene hiyo bakole bidii bantu bamanyi msaka kabisa bali Nyasaye ta bakole bidii warudia malaika litaba wakupanire ingira mfalme w'umwiko ulinde Yesu itaka lakini tingerosi walio hali sari kuno mu studio mu balimu chira wala bishop they are invisible and visible banyakolola na banyakolola kubola mu balimu na mukalimu mbili kwanje ndaja Roho Mtakatifu ndina Roho Mtakatifu Roho Mtakatifu alinda mkali na iwanyi malaika walinda so I'm protected mukali na iwanyi mukali Roho Mtakatifu ika mudiba nyumba ndio na wala yasalinda mioyo shetani na wala liza anyala roho ya hale so mukali Roho ika iwanyi malaika wanazunguka Lecha wala kulala ninauja wala nina shinyara huria tawe mwami Nyasaye numwayi wanje anindanga hanze ukona anyimiranga unyasi buli butoro amira amazi karenjeri kali nimbera muno hongo bibiri khotsa shingari ya tawe shikira alininze nali niwe sasa ulishua kali nura shimshiza nguliza shua dina nechulanga bantu bakhozanga mwami yani Nyasaye mwali kutsanyene liwa kali malaika mukali ni wanyu lazima wakhotse ikhutsaliyo le bantu bakhotsa mwami unyolanga alambiri bulayi yani kali nuwenza kunyola smileanga ujinya ai bwana mzazi ukhotse lakini yani amefunga macho yake vizuri yani amesmile ameweka smile na ameenda yani alizama malaika wale yani apambana utakila wakati alijikuta huko alijikuta na malaika na sura ikabadilika vizuri lakini bado wakoza muone unyora Mungu mino bosi kaliwanyi siboni kufuka kufunge yani sikia hana malaika apambana akaruka lakini bali mwani kwa kutaza kule ndio bali wala kana bali ni khabi ya wao kutanga mumwana wana baraka wamebarikiwa wanaokufa ndani ya Kristo lakini wala wanakufa nje ya Kristo aiwa temu moja leo mwana timu ni wangu juzi nini baka kuni kama lakini
kalimuzi kaluma ni Mungu kuna sai ni sangala tani Ismaila bani ndizaigo papa ni nje unaona bwana kale watu wenye kutambalika kaje waenza uta bwana kali akutimba bwana akutitawe asimailanga yani mtu akikuangalia na wewe unasmile na umekufa shikira ulimwa malaika wako. Asante. Kamani. Ya, Nishoboki. Nabide ukendera mwami obende malaika ocheno no rinende sangalo no usura niye kesebile ari kunyawo ni kunyawo usura lilio ya ndiye no malaika sikafuchanga olowe ngadu msombanya sabore Paula wale mwibita vya mubili na vya mabanga lakini ni vya kiroho ndio kubanga sikukuyananga ndebindi kubonaha no bona jirani ona kose kabo malaika kandi kesiyeno akamuponanga na kuyana na msekira no kuyana naye munakuyana nguma ni mumisane bahaya baba ila mkati wa kubwa lakini lani sibusibuo kuyana navyo ne wabona mbwe malaika sana kata nibya konso mubiri ni roho ni roho lakini sinsinya ngalu ndakani bore cyo mujud esinsibinya kumanye mbwe ndekata malaika ni bari roho malaika abari ndulamu wenyanga chose ni malaika banyasana bala batenda kubantu abawinisiwa lakini malaika kesi hienu kuno bisinso sirine malaika ngabasitupa abahori basi abo bari condemned forever yani bamalo halakirwa lano endageni bolangwe batemango hola biti banyole abafuasi abahori babwe ebe hakulo baba umebe handageni bolambo ba umebeka yani bahabi bagwerere ni babona bati babonanga Yesu nanyele cyaragaraka no kutando lapho kunonde uno kulwezi ulote kere sokoyo umanye ngosiyeno sile ukwala campaign ngawona sabano yo campaign kidire cha 2022 onyela wa cha ukuwona siyeno simaro kukulanza kuingisa lwandu wasu kulwezi nebida hii campaign no kuyanga campaign jo mzialo muno ngaje ku askofu ne otomela indaga esta usiyeno siya Judy tusome aho muntu yoli nyalo sasa uchobo namwe otabani wasiwasi wabona mboma aja kukuyane nende malaika kesiyeno mukuluwa mbozitanafwa bamaloka halakira lanewe esindisiruwo okumenka shumangu communicate ni nyasaye wao malaika wao beme bahulinde ulongetekile bongwe batulinda bahulindewe otejuhana esinsi yawo igozwande lundi odongo lwande lwa nyasaye wao so maholo njalo sasa basana kutola tisolo ourenga bibona sasa ni sita musa nyo hasa sita hani sabaiti ni sasa ni sita so moholo sasa mwizubitse mahuba ulondakana kutsingerusi tiambakana kutsirira kusingira muwiyangu watyo kandi nitsireka habundu hatyali nityaherwa kumenya Nyasaye watsiboha n'iminyololo mihika kandi watsibiha kubwina wishisundi kutuha ulituhu likali lyokuhalachirwa wabule walimulilina mushisundi ngaluba holando balinde sihalo bangaloboyo edageli bolambwe bana abatula mu bwihalo bwawe olubali baberesibwa oluyali olwanyasaye malaika bano ngaluba olubasikofa bora sibalombo bale omwana siyeno nyasaye niyo balonga lakini uluba balonda nende Lucifer bali ba disobedience edageli bolambwe yabahalakira nabatabundu mani baboywa sasa bako matimu kwa matimon lale bolambwe bamalohalakirwa ni baboywa ni balidangasa khulwe myaka
bayinangasa odalula olwohalakirwa kulweso otadewa ekasi kulo batema okola campaign ili bakwingisa lwande esinziruwo nokola kulisyamulala bidi o manyambwe esikieno siruwo sitemango konyako balabisiya ilo lwande lwawe nobo mundu mulayi odire nokulondengira nyasaye anakudira nolingale nolimo stories sio mwinda ula nende maskini wadolanga bintu kone hatakati bolangwe miafwa malaika kai kinyasaye asaina kechane kamu kulani kamwira musirifu si Abraham ulano wosi okoyo ne ulanae yarira nende demoni kahalakiwa alimuriro yabambulie pastor nibo kutanga malaika ukule sura kana musmaila chano smaila ori musirifu si Abraham lakini nuko zalamu sasa tsingeru mademoni kitsa ukule ungangana ukakamishiba lano kama kuyinda kula nyoba abatusanga meno kenye kuloba arira maskini la musirifu malaika kamwibere Ismaila nga Abraham ne kula kwenye meno kuirwe ubabwerwa kulinda na baso yani omwe kusamba ni kubola kuti bicho bana helo aba alibali bana nusa malika bicha malika numo na tawo mbili bebo na mnai kuchoko nulo kila amla kata swinyo bwana mungu wafa apia shimo lakini mungu ya saka nusa malika kila ulora uta mkosa Okay. Ala sai. Wasu. Arzu ya ora mumba ta. Omajire mundu tebele. Kwa malaika niba boywa bala. Niba mbese bafwa. Kuyana wasina na omwana na mabodi bakwe evite kuyananga asile evite nyama le kubira kuyananga evi amanga limwe yakulwana omo msangana abe makombe kuyananga makombe orawe marabe makombe so makombe yo ne malaika ulawari yari karibu sana na sai ne ngakuliwa ya tupwa enda gare to warambu ye chapsala ononga nge flame mwenye wakabia na tupozaro na bana sai wesaliso bulano omwana mundu iya sai alonga na yari usalo kuno ne nasaye atemanga bu omundu mwene yaule oje mumuliro nomba oje nasaye lanu kulinende efalme kibiri falme yesirima nende falme obulafu ufalme banasaye ndo falme musukusi yatani ulo musukusi yatani ule yatupa uzaro malaika ule yatupa uzaro kono yatawala ndo kusala kono yagira ale yatawala ne baboya abatyantra bala baboyiwa lakini agents zene banabangi abehola matimoni ama demoni nende bafijanga niba sisi irimo mbi bajamba ukara nabo so every time no kwa kuyane paka inyange yazakamo inyange yazakamo ukotombe Yesu ya hejirina ulowera indike tukomenya mu 2021 ni chenyange kizakamo nyange kizakamo jaka Yesu ni akafo ya kabuhangafu ule munyange kizakamo na nyange kizakamo kino ne ruhu yananga no ruhu yananga ifo bali muroho nende malaika bali ule kefwe nende malaika bali ule kwa Yusufa bahako yale pake nyange isakamo nyange isakamo ile nyanga Yesu ya hejo ukore kazale nenda gane to warambi Yesu ni heje ya heje de malaika heje de malaika bangi buri moni ya hamulole buri mundu alimulola ne abantu bandi babe bati
nenyangeyo malaika singalokhobola nokujaka obola malaika n'abasikari malaika n'abasikari banasaye malaika n'abatuma banasaye andi fubawoni wafwezi kuli malaika kulera kukhoraka nasaye ulani nyangeyo nyangeyo ni vita haveho esyakamu kulobera malaika banasaye bachodiranga abantu bachodira abantu baboya n'abatupa munyanja omuliro baboya n'abatupa munyanja omuliro nani eni nyange ya mwiso yevita so malaika abali besirima nende malaika bali mubasu eviteyo kukanisanga mwiro teberoyo bevite neirikho paka enyanga esyakamo enyanga esyakamo yene nenyanga ira ya Yesu achokuija na Yesu asiakekangwa romone omanyira romundu Yesu uliza kukangwari Yesu uliza kukangwari hitete kangwari wale Bishop aruwo mundu ajiroda ngaho basimba banyasaye ne bahora mbu ni Yesu yehere busiye yarugenda mu bantu yesikeno siamu kuyire kofi ya kwasi lakini amyaro singe omundu odi na ndundi abahore harundi abakuru muri nasi abantu wa Yesu yiti para ho bandi baruwo dali yesikeno sikendo zamani mwezo suturiki abantu besiasa bangi behonselana biyeno ulowera banende propaganda nyingi sana obu batyobungizana meha ndibanende sweet muzikene muzikene katamala abelanga bakaba wala nasaye niye nabi wowoga wala no confuse abantu kulumuvita vita yo kulumuvita manje abantu barengana se vita ya Israel na Pakistan omba ya abantu kama terrorist wa Addis Ababa abo si bafuasi ba umusukushetani ulowera lenya banga misalani mali vita ina havyo kwa mwesa kama mja refombo mahali tebe la izana malaika baruo balugana pakenyanga esiaka Posto wakana na malaika wakambe mrono la Bishop Patrick wana walanga ninja ko para likuwa fulani mtimbro mbetsa ku ndo para bwana nembara kumbe ule mundu kinchana bene ndi malaika orla kunyasai shichira mundu mule onguliranga kwa halala a lot of cases kata kunjira ko mundu ufirire na robe irwaimo atuana ibasha mtoka kwa hiroti ko enjoro bulai kula wishi dazi stawe lakini na ibasha kunya lokutia ta nibachanga kubola alobolo kutiewa so kabetsana babetsana bula malaika Alzama timona aliuzumuro acho kwa mtajiri ne baba na lolo wala kupendule lano muruku bekwenje lano kupendule alaika murota abula bakumene malaika okay washaje manyiro nyola mpaka no bulai malaika uwo wina nala la nyasa yetawe kata ushuda buwo lo banolifwa abantu bali kupana masikako dola abantu bakupana ingo iyo khusho boli yotso amenja katsa abantu bakupana samenja katsa mujikon akabasundula kosi kumbe malaika babulakanga na timoni hakuwo kumbe malaika babulale dano demon zaloko diwana za mujikoni muhaba na makuba wajanye uramu bakano bulaiwana nobo nyanga bunyasa bole nawe ho anyasaye abolanga nawe nende malaika behali ngobana shichira
nola nyelo kasi ulambu boy sai no shuru mlam tawe na kamanyisha baadaye ngalo menyanga kichira wala batitse ngoni bashirimo ja nyelo kumbe system kumbe ai mwaga na matini angai kumbe system inombu omuntu anyelo ufile rwani there are regulation bu lamula sayindi nimu muyaber there are abantu bahabane lo bijana chira malaika babulawata benyanga by sometime Nairobi boleze isharo oblishindu shikola hanga shisundi ta blishindu ne isharo meaning there's no light washanje I know only the culture hiyo lakini shibara nambu no bulei no lo mkristayo oranga meje sekani otirira kumenya mushirima mushisundi tawe na embara ngambu injira indiyo kuonyo karibisha malaika mbulambu witomi wabolo lalimu waletomi malaika tawe lakini witomi nyasaye uloko ese malaika mbulambu itomi nyasaye uloko ese malaika mbulambu shichira nola witomi tawe kata onyelo bana wa saye miaka chino chiospe ya kumende kata no saya na malaika uchinjira habari amankuba malembu na mbugo wakananga ne buli nyanga lakini olokobera sholi ndo moko kuitsomi umwami nyasaye ho rambi nende bishop uno tawe so manyire ku bishop uno ni malaika wote so manyire ku mpane fundo priest ni malaika wote ko yobra hota no sell no bra taban shingene trailer no bra no tia so manyire siemu malaika bobo na abantu nyasaye akwere siya handu waleta ko washanje mukari mnolero mulo kwa hamua na ndenya kusemia tawe kwashitsa kolyo na ekobore mbo eshili hongo kabisa shindisha wenyanga mbula mbugu okulo benendo malaika eshiro nishitere ole tsana wa menya ko bila malaika tawe Bishop and wa hafungula timoni bidibide no la bidibide mukarisa na wa hafungula timoni yasa hapo yeti wamenye miaka mingi asante salute ndio Bishop sasa kwa kamarisia lo Yohana yalola malolo kumwikono Yohana nali mshimulu wana mluhongola Patmos yalola malolo kumwikono nalo la malaika Musoma kitabu cha Ufunuo namba Revelation namba likhunula shosi shimwalo manga kulonda hana malaika Yohana walanga lindo la malaika bibita nalo la malaika bandi balini tifarasi malaika bandi bali khutifarasi ibara kumweyo ibara panda malaika newiza akupe bita byosi bita bikholehe malaika naye babi ukakanga yababa nini tiparasi yababa lino kubani yababa kholashina sasa iwene bantu bayinzile bimwekulu ni malaika na jingana bishop abuli na kozama kuirwaza nga kushidi asiano nyasaya kulumikiranga kuli malaika boso yakabona kutuko bena malaika mbulangu lumenzanga na pastor mulikanisa lo ya boronga kulikanisa lilisadi handika malaika ali mulikanisa lisadi yani ni mwili watu mweno nomba kuhani mulikanisa lero ni malaika ko malaika konyana kwepuka malaika tawo we cannot avoid angels na kutuka khole bidii limenye liru limenye lirayi liyansinya saya kolero malaika babe imchini na kose akhurumikire malaika naye biza bakholi kasi mwikuna na kumaliza wale kumudiswali lumulisi arebi why fight kile shina bantu kile shina bakupani unyala kubona ndina uleki ukhakupani unyala kubona ndina ulimuleki na iyo shwati akumbita ta
na imanjiri wa iranga dina Yesu imulanga amri jeshi mkuu wa majeshi ya mbinguni na majeshi kumwikulu ni malaika shibali basikali bahukunyata bakumako la nyaye stadi bako la kila ni malaika ni jeshi ya malaika ni jeshi kumwikulu ni malaika Leo konsanga bilasani ro. Na bibele vita vya apostol shibali vita niba nina tiparasi na iparasi igenda hasi tawe iparasi ifulaya iparasi yani iparasi y'umuriro iparasi y'umuriro no kubona ticyari wetumuriro lize likukula muri ngora Isaya Elijah ni malaika neba ihazi iparasi yenezo unumula malaika mbona mugobo yo ahutsa basharinga yare bakukula umwana mutititi umwana indana wamanyidana indana unyambukula indana utsina yo malika ta chomba mungu akutsuyu begi abula nabona malaika amanyije mwana lukunza nula malaika lukunza tisele ukiri timu likichela Nani yeye akonya malaika umponya. Sasa lero jamaa shero njimela mwana ndakati noka malaika ukatse kulora mukutsu mwana tawe ninde bashaya bingere chirichema mwana ukatse malaika mwana mutitawe hano kusala mukanisi unyora bashera mwana unyora bishi mwana ndai afuni khali mutu shikira yenyama matimu nikabula kuinjira mwana cheba balla halina bali walamu aposto bachenda kushibala hunu lakini bako khali malaika ni malaika nzingiro se shetani ni barume ba shetani bali mushibala mu kugenda kwakana na ko kutuha ubendele malaika na vita bizita jiranga vita vinaendelea na unapanda mpaka na kuingia mbele ya ndio esinya ndawo ndambwe niwinya malaika wa Nyasaye bahode maisha kao since like nokwema nende Nyasaye okora Nyasaye wao no mundu la kumanya Nyasaye wokoranga nende okwema musi wangu tetea embusi ya Nyasaye okwema no kubolo bwadie wa Nyasaye mangandi balabe manu bwadie wai omusumba Nyasaye Paulo kwamanya yai mundu wakola mabi lakini yeche akaluhana ni Paulo nyaka luhana obula ngwesi wali wa raisi wali wobuya na bulisaha acha mujenda bamwemese bayasi lakini no lingala marahangi no somo bula wa Paulo nende kataba sumba Nyasaye Petro Yesu nabito yababechana malaika bomwami mbabola nsasi Nyasaye amu lomalomela Paulo mborati ewe biliko pako na chokwema kuliwa kuba kodo malolo akuli wangi ningodoma nimugwadie biliko paka ndakola onema ogodo gwadie utatia hapo wanachakata ni nguru mwe gobi byonyenda kubitamu lakini nori ni Nyasaye wao malaika wa Nyasaye banema nawe omusumba Nyasaye Paulo na li husafari ni bacha nacho kuwema kukezi mustabo sia matenda mtume kabiri saba nusu munyalo kabiri na kidatu yecha niemana efimbele uire bantu barinde waswasi munyanja mulambu wato na singira na wona muhaba borere esiro sia leo Nyasaye wange ula whom I belong to and the one I serve, the one I belong to and the one I serve. Malaika vai vanjo pamone handesu ya bulani bamporere mbwe kauma onafo mbwa atomuno mbwe obula mbwe mubosi amberese umashaka babo bantu no kwada se bintu onyelanyo lako mundala yemwe kuliwo kuba ila Nyasaye malaika wawula onyela so emano wala mbwe kulwe nyumba yange kulwe badala yefu Nyasaye kama malaika uneme nonyela leta abantu balaba abantu malaika kulwo kuba okoba nokola ndebasa Nyasaye kubantu balaba familia nkata no bitramu budinyo no bitramu sina saba Nyasaye otejohana ngwekana Nyasaye mzumba Nyasaye kumanyire
maisha ka Zakaria umuhai wa Elizabeth bamu umwanda kitagene mwe Zakaria bechanga ahora Nyasaye no soma mustawo usianduka halala mbara habibi dagere wadambu na kire na ro kweresanya vumbi na ro kwada ku oltabula ni malaika ka Nyasaye kecha kamuturira ni nyinsindo bora Nyasaye akusindise na malaika ka habari ndai ulobwa wemele ubona mahona Nyasaye Wai yalero musifufule oriumlo hata abantu babona we nani Jacob de yalwana na Nyasaye Jacob yalwana nende malaika ne yalwana wala kambe yadile tango le Nyasaye manyire malaika janga msifwani sikabuhani na malaika kata amalotoma kakulotanga sasa malaika Nyasaye ni okuleta kubora bine khora kwela so ngalo banda bana Mateo uliano wa Julia Plano malaika baruo malaika bavi aba madogo ohalakirwa baruo malaika bale bana Nyasaye bakuyaniranga singomuzumanya za hawala virusange farasi no bone byalo byose bindo farime ngalikasanga ufarime wawe ngekarani ngabyo biri mwikulu Nyasaye hana kusala sai ne obana king bose be hana kusala yawe ne onyola abandi bapepeto wambasa ne malaika bose mwikulu wala bapepeta so utukiwesialo wekarani saka hu mwikulu Beautiful. Real Bishop Apostle Barisia Jesus. amafura gezule muno oboto dishimbola amanje kano kaere so washanje murumno shingana bakambe bakabola nzomenda kusene mbola ombaha obulambu bokuluwanda Yesu ne oluwanda wimbanga mbuyombo hakulwanda Olwanda lutinu Sritanga oluchaga Yombaba ulwanda Yombaba ulwanda Olwanda lutinu Sritanga oluchaga Yombaba ulwanda Urioma Bishop Savaso Mararisi Nde Malamu Nyasaye sefwe se mwana za Roho Mtakatifu Julia Blano kuita kusala zao shumikulu sala sio hukumu hadi sala sio uonia sala sio khala hono mwana wa mudero Yesu ni hala hono kwa mzaja mwana Nyasaye kulama kweno jama duha notu otufunurira mangi mwana usaira ababulisi befwe ibane bekhale utibi chabwe mwana wasabira mu mwana duha no badiraho duha no manya Nyasaye ndo manya Nyasaye manya bukulu mu vita ne kuyananga kwa kuyana pakenyanga chaka ndio muno Nyasaye kupeta mstudio muno isha Western Nyota TV mwana usaira bemirizi ba Nyota TV oba tawo kono ko Nyasaye mulai singaliwa landa se khwele kwa Nyasaye kwa Yesu Kristo ndo la muwaye ndo falme waye ndo hano ba medama ndo hano ba kuyana ndo hano ba linda ndo hano ba beresemia mwami Nyasaye utewera ko maremu kaputa tevere tawero wa mlafato tevere kulitele Yesu Kristo mwoni efwe Amen. Abaya sindaha njalasi akabanike nikeborerano ndakaso simaririsi nimbola mboe Western Nyota TV ebintu bichenjanga ano niho balara bari madala kefwe Happy Father's Day mwami bikitazabire lwimbo Happy Father's Day. kuba beresia omanyire kwa ibiki ya kibiri echo kwa ngala mahwa akalara awala balara ni sauce wala bari nesi chakiro ngochanga umwalo uriyo wa kwanza udayanga machi kasiri akaradumwa
arola ni machike na ko karadumwa aroba nori pako ringale larao kama msingi larao na kabisa larao haba so bobu msalo muno ula kubalanga kuronie seed carrier nga nie seed carrier kisambwe na rabo lari obeo so habao araba nari obersane luyari obersane siri wa kula raba nari yakabemo mesi chia wondo lara ukuberesia siribwa buhere kama omwana aruba lara bosi bari abalola Western Yota TV balara bariano waberesia siribwa kubanukuri nokubala ko bahera sana kwa bayanja nyasa ameno baberesia kulamu ili mubeo ili boso kubeo murio muno balara murio muno happy Father's Day. Karibu mwami